السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنما يبشمira uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, nongera asabira amahoro n'imigisha yuko byosakara kwasozereye intumwa n'abahanuzi, umwarimu w'abarimu, umurongozi w'abarongozi, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kigira kabiri, reka nshimire uyu mupastori ku ruhande rw'abakristo Yoshua yagerageje kwigisha, nubwo atagiye kimwe ku kindi ku byo mwarimu Alhaji Idrisa yigishije. Reka genda mufashe basi ndamutahuzi. Ikigo kiravuga duti hagati ya Muhammad na Yesu ninde yigishije inyigisho zagiriye isi akamaro, zikongera zikagira n'abana akamaro, zikazotuma kandi baravuga b'iki by'ijuru. Nicyo kigo gihari ngaha. Ariko ugiye mu byo gupfa ukagera mu gitabo cya Yeremiya, mu Yeremiya usangayo Yesu. Jameni, Yeremiya Yesu nariyo na majambo ya Yesu tusanga mu Yeremiya. Uragenda gake Yoshua. Ego nukuri. Rekenda mwigishe rero ajya kuma Imana Muhammad bebe kuri hadithi yagiye ko zibonekera mu gitabo cya Arun wal Marjani. Trikume niho yagiye hadithi zimonera gusobanukirwa. Reka banyine zo badukwigishe ndagusobanurire we Yoshua, tega amatwi. Soma Arun wal Marjani mwarimu, hadithi page 255, hadithi ya 404. Inasema ivuga wiki hadithi ya Abu Huraira. Hii hadithi yake n'umusanganye n'umunyeshuri w'Imana Muhammad amesema uyaboye atavuga ati yavuze ngwiki mtume wa Allah ati numwa y'Uhoraho Muhammad amesema ati yaravuze ni wajibu kwa kila Muislamu kukoga siku moja kwa kila siku 7. ati ni ngombwa ni itegeko kwa buri Muislamu koga ku munsi wa kangahe w'indwi, ndiyo aoshe siku hiyo kichwa chake na mwili wake. Kuri uyo munsi ugira karindwi yoze umutwe wiwe hamwe n'iki mwarimu? Subiri kwanza. Hamwe na mwili wake n'umubiri wiwe. Kichwa cha maneno mulango ingiriza ibusobanura bw'umutwe w'ijambo ati ni umuryango w'inyigisho zivuga ngo iki unaoelekeza kujipaka manukato na kupiga muswaki. ati n'inyigisho zijanye n'inyigisho atenya ugukora isuku mu kanwa, kwibrosa siku ida kwanza no kwisigira imota parfum, ndiyo siku ati ku munsi ya Ijumaa, ku munsi wa kangahe wa gatano, ku munsi wa gatano wa Ijumaa nk'uyu abasaba tuja musigiti kwa kiposheje tukagenda twimo twiponye na parfum tugira iki. Ega hadisi rabandanya ida kwanza tumota hadisi racagarukira ngaho ubiza ukuri bandanya hadisi ya Abu Huraira. iyo hadisi ujya musanga ndabu Abu Huraira kuwa mtume wa Allah atugira kimwe Imana Profesa Muhammad amesema yuko yavuze ngwiki mwenye kuoga siku ya Ijumaa ujya munazokoga ku munsi wa gatano wa Ijumaa kama navyoga janaba nyakuja yoga hejeje kurangura amabanga yabubatse. Murabiza abakenyezi n'abagabo ukuri mu bigenzo baje kora bya bintu, kisha akaondoka kuelekea kwenye sala ya Ijumaa. agaje bati urugendo aje umusigiti ku by'isengesho ku munsi wa gatano wa Ijumaa katika saa za mwanzo ati ku masaha y'imbere y'intango, basi atakuwa kama ametoa sadaka ya ngamia. uyo yandikirwa nk'ukuri uko yatanze imerezwa y'igitwazi gitunga kingamiya, yatanze ikigira 10. Niko bimeze. Uyu naje kubyigisha bimutako w'amazi bicarira mugora ngo nukoga rimwe mu wundi. Ukoga rimwe mu wundi. Allahu Akbar. Utabizi baza banyira byo bakwigishe ibi bibisaranye nabyo. Turiko mwarimu? Naam. Turagiye rero atarajaho kandi mwarimu Qur'ani ngo maje kuri Qur'ani yatanze unyene uyu mugabo 4:6. 4:6 ngo mimi si kiroja mpya katika mitume. Iri nwa Imana Muhammad yarazwe n'abakanyi atarabya duti jewe nago ndicaduka muntu mwazimana. Sijui mtakavyofanywa nyinyi. Iri nwa Imana Muhammad padani atije mu bapadani
urubanza mwebwe muzocirirwa hao mtaka atakavyofanywa mimi cyangwa uko jewe nzogirirwa sifuati ila yale niliyofunuliwa. ati nje sinkurikira ibindi kiretse bya bindi nayishuri ikibazo gihari ni kubera iki Muhamadi yabye abapagana ati jewe sinzi urubanza muzoshwe ni kubera iki ino munsi warashaka kubura imborerwa cyangwa uri ndaya cyenda guca urubanza tonzoja mu muriro naziherezo rya ngo rizogenda gute ushobora gupfa wihanye ukazoja hehe mw'ijuru cyenda guca urubanza tuwe no mu muriro jewe mbangiye kubira n'ibyima imana umubeshi kuko kuno iherezo rya rizogenda nabyo nzi niyo mpamvu Muhamadi yacabishura kugira ati jewe sinzi urubanza muzocirwa Yoshua azoyasigura inyandiko utazizi tumusobanurire tiko barimu urahabona yabwira abantu uzurahindukira kubera antene yabwira abahakanyi tiko mwarimu aho ndakosoye kubyekera cavuze imwe Imana Muhamadi sallallahu alaihi wasallam atarajaho kandi gatanu mwarimu gatanu indwi na kane Qur'ani Qur'ani gatanu umurongo wa 74 ya nyandiko watanga soma gatanu 74 mu gitabo kitagira amakenga kweli kabisa anje kwikinga ko handine na shetani yavumwe ndiyo kirasoma kavuga kiti mbega niwe kwigaya ko araho Allah Imana ibwira Muhamadi kwinyigisho zizega bare zivuye mu ijati mbega niwe kwigaya ko araho Imana Allah bakanamusaba ikigongwe ama bakagaruka bakasaba Imana ikigongwe nakaroraho Allah nakaroraho Imana Allah niwe nyene ikigongwe nyene impuhwe niwe nyene ikigongwe nyene impuhwe Muhamadi munyigisho ziwe mukabaramariye isi atanena gusaba Imana iki ikigongwe ariko ababingwa ngo ikigongwe cyabo ni uguhanga kumusaba nande na Yesu niyo mpamvu leta mozi yavuze duti nagucirwa na Yesu kumusaraba niyo mpamvu abantu buzuye kumusa nabyicunguriho ntabihari ariko niwasaba ikigongwe uraharigwa izindi nyigisho z'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzumvirize Yoshua tugende mwarimu bagunda gapfa ashavuga kandi inyandiko yagiye muri Yohana somera Yohana 16:7 ndamubyigisha inyandiko kuko yamunaniye rero Yoshua jaba remigishe kamwe ku kandi asha sasa Yohana inasema ariko jewe ndababwira ukuri uyu ni Yesu ikuzogira ndindakoze gake Yesu ariko ashinga inahe imburi ibugwa ry'umwita ikizogira iki cyo kuba ikibamane ko jewe ngenda ati ndababwira ukuri cyamarira nuko jewe Yesu ngenda nuko ngenda uko ninagenda umwitsa nazoza kuri mwebwe kuko jewe Yesu ninagenda umwitsa nazoza kuri mwebwe ariko ninagenda nzomubarungikira uyo mwitsa hagarara acarabaza Yesu ati abeseramu bavuze umwitsa ngo ni Muhamadi yari karavugwa ngaha acarabaza akabazo abemera ko uyu mwitsa ari Muhamadi ngo umanike amaboko twebwe twamanitse turi kumwe wewe acaja kunyandika werekera muri Yohana bari muhasome zekeze densisi Yohana 15:26 yaciye aja ngaho 15:26 muri Yohana nyene ariko umwitsa ahazozira uwo nzobarungikira apfa ati uwo nzobarungikira jewe apfa kuri inde kuri Muhamadi yavuye kwade kwase wa Yesu kimwe nande na Yesu sinzi nande na Yesu wabyumvise ga Yoshua nuko bigenda wabyumvise ataravuga ati cyangwa turemera abeseramu ko Yesu yaje ashingira inahende Muhamadi kubera iki ni numwe zagiye zabarana nimwe zagiye zikurikirana mu butumwa bwazo hatanguye Yesu ahabwa kuri numwe bene Israel mu miryango 12 inyuma ya Yesu hacakurikirana Imana nde Muhamadi Yesu acaza gutegura igikorwa kiki cy'umwitsa Muhamadi atavuga rero azobigisha ibyica n'iby'amateka kuko jewe mutanyize mwari Idrisa mu mateka ya Muhamadi
Muhammadi mu mateka ya Muhammadi wacu umusomera icyandiko kivuga ati Qur'ani kabiri aya ya desavende kabiri desavende amateka ya Muhammadi soma kabiri amajana 222 ndiyo sote Bakara mu gitabo kitagira amakenga reka nagezeho mwarimu naruta baranakubaza ngo baranakubaza kubyerekeye ubutinyanga kubyerekeye ubutinyanga ninde mukobwa ngataja mu madate mu gishozi ninde atajayo ibyo Yesu arabizi ninde uwo mu madate ninde aduze urutoki Yesu arabyi oya byigi Muhammadi ndabyagiriye akamaro niyo mpamvu urukwezi gisira gore baje ubutinyanga kunyigisha zintumwa y'Imana Muhammadi wamumvise Muhammadi niyo Muhammadi ayo n'amateka akomeye cyane Yoshua Perezida mwarimu naam uyu ni Muhammadi gombaje ko munyariko zose yatanze tuzikosoye kamwe ku kandi achatenga Qur'ani 9:11 9:11 yisomiyo ngo Mwenyezi Mungu amenunua nafsi za waumini yarutu isomiyo ambao wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kweli kabisa isome reka ndayisome ko ndayisoma ku mutwe w'amabari uri gusoma igihe cy'Ikirundi niyo sawa mwari niyo ngiye no yarusa rero ngamo kanyosha benshi mu Kirundi 9:11 haravuga ati havuga ngiki mu byukuri Allah hasigaye 5 mbari iminota ndiyo atuhoraho uyu ni Muhammad yishe na Gabriel amajaba avuye kumena ati mu byukuri uhoraho yagutse mu bemera imishaha yabo n'ubutunzi bwabo yagutse mu bemera imitima yabo ari imishaha yabo no mu butunzi bwabo ndiyo kugira ngo nawe abaho ubwami bw'ijuru kugira ngo nawe abaho ubwami bw'ijuru ikibazo gihari ninde atazi yuko ari Imana ninde abayitungo kwa nyina munda arahari ijya mitungo dufise ngo Imana yarayiguze kugira ngo twikeshe mu nzira y'Imana tuze tubavuga ubwami bw'iki n'abasaba mu yigisho za Muhammadi turazi neza ko ijuru n'igihoraho n'imitungo dufise yose niba kugira tuze tunirya juru dukoreshe ya mitu bagwanira inzira y'uhoraho Allah hama baca bagwana mu nzira y'uhoraho Allah bakica cyangwa bakicwa ngo bakica cyangwa bakicwa niryo sezerano ry'ukuri yihaye muri Taurati ngo niryo sezerano ry'ukuri Imana yihaye muri Taurati no mu Injili ndiyo muri Qur'ani hagaragaza gato muri Taurati igitabo cya mbere cya Mose ngo ibyo kwica no kwicwa biriyo ngo no muri Injili mu gitabo cya Yesu ibyo kwica n'ibyo kwicwa biriyo no muri Injili naam kwanza muri Taurati dusuzume ndiyo musira mu byagezwe 11:13 rimwe yaruta haravuga ati havuga ngo iki gusubira mu byagezwe ego nari ngiye hatari urambabarira 13 rimwe yaruta umwanya uko uragenda oya nagezeyo muri mwebwe ati muri mwebwe ni haduko muvugishwa cyangwa umurosi ngo ni haduko muvugishwa cyangwa umurosi akaba ikimenyamenya akababwira igitangazo cyo kimenyamenya ndiyo cyangwa icyo gitangazo kigashika cyangwa gitangazo Imana yabara ko jinu ujya gutoka na Jakurode akujana muri Amerika haleluya icyo bari ati ikirabye umurosi umuvugisha icyo babwiye ati nicyashika ngo muze mugendanira izindi mana nicyashika ngo muze mugendanira izindi mana muzisara kandi ari Imana mutigeze kumenya muzisara kandi ari Imana fake mutigeze kumenya muze mwemera amajambo yo muvugishwa cyangwa uwo murosi asha bavugishwa ni mwagane nimuze mubemere kuko ari Imana yazo bagerageza ngo arabe yuko mukundisha imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose ariko mugendanira ora Imana yanyu mwubahe ariko mugendanira ora Imana yanyu mwubahe itendera ibyagezwe byiwe kweli mumwumvire ndiyo abari musaba kweli mwifatanye nawe akaramata kweli kandi uwo muvugishwa cyangwa uwo murosi baze bamwice baze bagira iki bamukerere aho bitubisanya muri Bibiliya cyagitaba kityengo icande ngo ni cya Mose aha no kwica muri Taurati muri Bibiliya tubisadeyo 12 ngo ni mwaramuka mwumvise inkuru mu gisagara kimwe by'umbyora Imana yanyu yagira nzobahe ngo mubibemwo bavuga bati yadutse abagesera muri mwebwe bariko barakwega abo mu gisagara cyawe ati tugendane dusabe izindi mana kandi ari Imana mutigeze kumenya muze mubariritse mu bicisha gace muri webutse tugira iki mushiritse umwete bati n'ingufu zirimo imitwe tuyikure twizabye maze nimwasanga ari iby'ukuri atamazinda yuko ubuyobe bungana bucyo bukorerwa hagati muri mwebwe
nimuze mubure kuririkisha inkota ababa muri ico gisagara cose iryo niriyazwe n'umukama. dufate inkota yatsina amakosa tubaririke. iyo ni Bibiliya ariko Bibiliya ntibivuze ibyo. Bibiliya mwarimu Imana ishavuga ati ibi rero biri muri Taurati no muri Injili. Reka turabe muri Injili naho niko byaba biri mwarimu. Injili ni igitabo cyawe Yesu, Luka 11:3 nyarutsa. Luka yes Luka 11:37 Luka nyarutsa naho nyene. Luka ndagiye nyarutsa 11:37 okay nyarutsa se iminota 5 oya naco akirivuga uyo ni Yesu yo umufarisayo aramuhamagara ngo muzimahane yego arinjira aricara ngo arye bari minyandi gusubira ndaguhaye rero ko nico tora mwenda ikubaza keshi buryo oya sorry 22:36 ni 22:36 ni ende Luka 22:36 kwiyenda bibaho nyarutsa 22:36 sawa soma aravuga ati 22:36 Luka arabwira ati ariko noneho ufise umufuko w'amahera inoti faranga awujane n'ufise isaho ayijane kandi udafise inkota inkota ndiyo ashora impuzu yiwe ayigure ashora impuzu zibaje kugura yabota kugira nagira iki nababwira ibi vyanditswe bikwiye gushikako kuko ibyanditswe bishobora gushikako ngo yaharuramwe n'abanyabicumu babandi b'abanyabicumu yacu muri Injili ati barabakwiye kugira iki kwicishwa inkota yacu yishe mwumvize ifaranga n'utagira ifaranga afite impuzu ushora impuzu zakora ugira iki inkota uza kwica abanyabyaha aho muri Injili ya Yesu Injili ya Lukiyo aho rero turaduka ku bintu bivuga neza hajya twatwe turakumbiza kamwe ku kandi kabisa tugende mwarimu rero acarasoma kandi nyandiko Yohana 5:30 Yohana 5:30 soma Yohana 5:30 haravuga ati Yohana 5:30 ntacyo nshobora gukora nigeneye cya kindi yavuze ati Yesu ngo nawe yatumye nde Muhamadi Yesu ati ntacyo nshobora gukora nigeneye uko numvise ati jawe Yesu uko numvise niko nca urubanza niko ciki urubanza yabyumvise kwande ku Mana kumbe Yesu rero bimeze cyo kire kujya kwande kwa Muhamadi acyasoma mwari mukurikire Yohana 14 rimwe banzo hagarike bajya n'ibiki mwenye kitira mu mwanya wewe usigaye tenya kwanda akagarika hama umuntu ariko arashwana nga nibaza yuko atazi byatuye Yohana 14:1 mpagarika imitima y'imizera Imana nanjye munyizera ati Yesu ngo niwazojana abantu ngo mwijuru ngo mwizere Imana na jewe munyizera uyo cyayiba Yesu kubera ko atabushoboza twise atanubasha twise ataninguva biziza kujana no mwijuru ati mwizere Imana na jewe munyizere urazi impamvu Yesu yavuze araje munyizere mwarimu urayizi impamvu 15:8 Abaroma impamvu niyo Kristo yacitse umukozi w'abakebwe Yesu tumwizanye mwayimana kubera yacitse umuboyi w'abasilamu ntabwo ari mwebwe azojana si mwebwe azojana azojana abaposi twebwe simwe yaje kudutegura amasahani n'ivyambaro bitandatu uzogira iki Kristo yacitse umukozi w'abakebwe ko bagaburira iby'Imana apana abakristuwe abagize iki abasilamu abana bezerama apana abakristu yagiye gutegura mu ijoro tuzokwicara twinywera isosi aho rero ubyumvirize rero acaragira mu 3:6 ati kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege uwo mwizera wese ntazapferwe ubuzogira iki mwarimu uwizera Yesu mbega Yesu bakwizera gute 17:3 Yohana ubu nibwo bugingo budashira wamenya wowe Imana yonyene y'ukuri marudende y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo kumbe twigatwiza ko Yesu yatume niki n'Imana ari numwe y'iki y'Imana ibi niyo byiza docura ubugingo
budashira abese mutwemera ko Yesu ari iki ari intumwa y'Imana kandi nawe bemera ko ari iki Imana kumbe na bugingo budashira bazogira iki azoro kumbe bazoja he umuriro twebwe tuje mw'ijuru yarazwe nande na Yesu Allahu Akbar avuze Yesu n'umwana w'Imana abana b'Imana bavuzwe muri Bibiliya ahantu kwigisha kamwe ku kandi kugera biguta ku mazi ntumenye icyari cyo ndiko ndaja ariko sico kigwa kandi Imana ntibyara Imana ibyara Imana irarema uvuze ko ibyara wisuzuma ugiye kuyigaya habyara ibiremwa byayo nibyo bibyara Imana irarema kaguza murarogote none Imana y'abakirisi irabyara oyengera n'abakirisi bagasha mubyara yabyaranye nande Imana igira mariage bibibi n'abakirisi bagira mariage bibi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Imana niturimo kabisa kabisa oya na Muhammad ibyo byari kuvuga ntabwo yari kuvuga oya nukuri igipima dore kiba kivuga ati hagati ya Yesu na Muhammadi ninde yigishije inyigisho zagiriye isi akamaro zonga kandi zigira abantu akamaro zikazotura baja mu bwami bw'iki bw'ijuru nicyo kigwa ngajya apana kuzana amateke n'imitsima y'ibigori n'imitsima y'inyumbati injira mu kigwa salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir waislamu takbir Allahu akbar naam yeni bazayuka ikigwa cyataho haleluya amena ingana ndafasha jegera ingana atanze umurongo mugenzanje Haji Idrisa yavuze ngo isuku ikora yigisha koga ko n'isuku sivyo cyane genda baza Muhammadi ajavuga ati ni wajibu siko Kiswahili cyarasize wajibu ni itegeko sivyo ni itegeko ko muislamu yoga rimwe mu ndwi acaraza ngo mwani ku munsi wa Ijumaa none si ku munsi umwe gahemwe none Ijumaa si mu ndwi none bari ari ku munsi w'Ijumaa ni kuba ni rimwe mu doge rimwe mu ku munsi wa gatanu none si ivyo ega mutukubije nakubera iki nawe je no kwiposa atavuga ngo kuwa gatanu wabuze wo kwiposa none mu by'ukuri abayisilamu mwiposa nyamuntu usanga ngaho ibi ni bishaka kwenda kuja muri fondamentale muri poste fondamentale isuku no kwiposa nyamuntu bingana ko sound haleluya amen reka twigirize twibandanirize avuye ngaho agakora muri gatatu 19 acha aravuga ngo bajya abantu Muhammad yavuga sinzi urubanza muzocibwa ngo n'abanyabyaha siko yavuze ariko Muhammad abwiye abanyabyaha ngo nta rubanza ruzocibwa nawe aca yinjiramo ngo naje sinzi urubanza ndogira gute kuko Muhammad n'umunyabyaha muba nta kindi kintu gikenewe usanga ujahaye uvuga abanyabyaha Muhammad akatayishamo ngo naje wonyene sinzi urubanza nzocibwa bisobanura ko Muhammad ashaka umunyabyaha muba aho nta yaro bikenewe ngo bafite kudemota equation ndafahuritse Yesu ashimwe cyane ndamwongere sindamwongere Qur'ani 6:50 changamka kosh banya kama meko Qur'ani 6:50 Talibyani twavuga iki Talibyani twe sema vuga mimi siwaambieni kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu Muhammad atatije mwabagabo mwe sije kama ndabahende ngo tenda fizikika by'Imana avyongira manuka hepfo nikakupeni mnayotaka ndio hiyo mkelewa andanya wao sikwambieni kuwa najua mambo ya siri ya nani ya Mwenyezi Mungu Muhammad go kandi je Muhammad sina watongo tenda tamaranga y'Imana nayonzi Nukoriki Yesu ashimwe cyane Muhammad go namaranga y'Imana agize gute Muhammad go namaranga y'Imana agize gute nibataza amaranga y'Imana zorajana Nisho kiba kiringa aza kutubwira Yesu ashimwe cyane amen haleluya amen ndamwongere shumi bandarike yagiye kuri 5:74 ngo basarike ngo kumana sidi yavuze sibwo ndahagaruka Muhammad yaravuze ngo Qur'an yavuze ise gatatu nongatu na rimwe wakuna in kuntum tuhibuna Allah fatabi'uni ngani mutinya Allah nimukurikire nde Muhammad mumukujya mikogwa agira gute yakora ngenda mukogwa Muhammad tumukurikiramo turaza kwiranga muzo nyigisho ziyo turaza kwiraba ubanze zibike taje tumukurikiramo uke acharagaruka muri Yohana 13:7
hahandi nyene ngo mwitsa ngo ni Muhammad twe yavuze baca aragenda ngo Yesu yavuze ngo uwo nzorarungikira avuye kwa data saho yahagaze abemera ko Imana ari data amaboko hejuru babyemeye gezaho Yesu ashimwe cyane abemera ko Yesu ari umwana w'Imana amaboko hejuru barabyanze gezaho Yesu ashimwe cyane Yohana yavuze ngo nzorarungikira avuye kwa data Yesu yabivuze abemera ko Imana ari data wa Yesu amaboko hejuru Yesu yabivuze ngo yavuye kwa data abigisha gutega hemu wabivuyemo Yesu ashimwe cyane tubigishe ku muntu atana minervare mutanzi haleluya ikigo cyari cyarangiye ikigo kiraryoshe ajavuga ngo Yesu na Muhammad barakurikiranye ukavuze n'ukuri sivyo kandi Yesu yavuze ko Muhammad azoza ndabizi neza Yesu yavuze ko Muhammad azogira gute abazamu ndabesha ntiyabivuze abayisilamu ko Muhammad azogira gute yabivuze ngo yabivuze Yesu wowe niwe tubwira azoza yitwa Muhammad wavuze ko ari inde Yohana 14:30 changamka 14:30 Yohana iravuga gute Yesu yavuze ko ari inde changamka sinivugana namwe byinshi umwami w'iki agiye kugira gute ari kuza umwami w'Israeli Muhammad agiye kugira gute kuza anda yepfo yamara Yesu nta kintu ahagize gute Muhammad kwa Yesu nta kintu agize gute ahafise Yesu yavuze Muhammad amaboko hejuru bacari hakarota turavuze Yesu ashimwe cyane yavuze ko ntakibanza agize gute ahafise ntakibanza ntakibanza gute amufise reka nigishereze avuye aho sinarenganike Zubutinyanga yagarutse ku butinyanga aravuga imihango siko yavuze tora igitabo mukweri imirongo sinari kuyisoma funda kuronga gusoma imirongo y'urupfasoni ngoko bayisokoroje nari nanse kuyivuga reka ndayivugire mukweri muhamirifu igitabo cya mbere n'icya kabiri paji ya 46 abo hadisi kurikiraho nyene paji ya 46 igitabo cha mkweli mwaminifu Sadiki Hamini nasema Muhammad yavuze ngo iki kasema Ibn Abbas yavuze ngo iki alikuja mtu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam umugabo haza kuramutsa Muhammad akaza kwa Muhammad igenda gute akamuuliza arambaza je Muhammad mbega vipi ikiwa mtu kamwingilia mkewe naye yuko katika hedhi mbega bizogenda gute umuislamu ndiye arangura baranga yao bateno mudamu wiwe ari mu mihango akajibu mtume Muhammad asavuga ngo iki mtume akajibu Muhammad atarishura toeli sadaka na nusu dinari kwa tangiti ikisha dinari kusema heza uranda ni zakati kwa masikini kisha akasema mtume ataranga kama Muhammad ikiwa damu nyekundu asinia barama so ayarushe basi dinari moja uzotangi dinari ile uzochukua sindangiza avuya ho achagenda sinamuruka 22 itatuni ngo Yesu yavuze ngo bashorije cyo byose baguri siko yavuze bacha bumazango wote bakoresha mu kwica cyane kubaga sinayumvise begi nkota Yesu ari kuvuga ni Efeso 6:17 changamka Abanyefeso avuga ngo iki Abanyefeso 6 Abanyefeso 6 avuga ngo iki turakangahe 6:17 Abanyefeso 6:17 avuga iki mwaye ingofero y'agakiza yagakiza komeza wali nkota beniki ni nkota komeza yamhemu komeza niyo jambo jemana cyane sizangota zo kwicana sizangota zo gukera inyama zose iyo ni jambo giki jemana kana korek Yesu cyane hari undi mugendanyi wa Yesu yabyumvise nk'abayisilamu yibaza bose yavuze inkota mbega Petero warumvise neza wumvise nabi Yohana 18 umurongo wa 11 wose yaramubwiye Yohana 18 umurongo wa 11 Petero abyumvise nk'abayisilamu yaciye agenza gute changamka 18
Mungu atuye ari mu Yohana ndetse izina rya Yesu Yesu aguhumugisha maze Yesu abarira Petero Yesu abarira nde ati subiza inkota yawe mugubati haleluya amen Yesu amufasha ati ntibavuze ngo tugure inkota ati cyo nayizanye ati mfate inkota mu cyugutwa ati iyo nkota siyo navuze navuze ijambo ry'Imana subiza mugubati siyo navuze haleluya amen Bumvise inkota bumva amaraso mbandanye simbandanye bandanye simbandanye reka tuze Muhammad rero tumusuzume rero inyigisho za Muhammad Qur'ani 5 na rimwe changamka inyigisho za Muhammad Qur'ani 5 umurongo kangabari hera ko Qur'ani 3:8 na kale Qur'ani 3:8 Qur'ani 3:8 na kale changamka ndasema usha kitao cha kila Mungu Nashika kichwa cha vitu bila mkononi wako kifimbo kisha mpige kwacho bandugezao Muhammad alikapondo toringegana igiti umugore woni akoma kofi cyubandugiye gute uhonde haleluya amen iyi gishoti jana mwicu oya mbega Yesu wabuza ngo turakubite cyane turakubite tora Matayo 19 umurongo wa 5 changamka Matayo 19 umurongo wa 5 19 hapo wiki basoma mu izina rya Yesu yatagomogisha ikavuga no wiki iti bicho gituma umuntu adosiga tena nyina akasanga akabana n'umugore wiwe akaramata akacana atora bakawa umubiri Yesu ashimwe cyane amen Yesu avuga ngo n'umugore wawe muri umubiri umwe ukabugomba gukubita umugore wawe tori inkoni bandugira gute wikubite bandugira gute wikubite kujya mu bintu umubiri wawe ni wowe Yesu arigisha Muhammad nawe ngo tubadire tori inkoni ukubite Yesu ashimwe cyane mbega Muhammad ndakubaze umugabo akubise umugore bizogenda gute mu ijuru tori gitabo cyitwa Riyadu Salihina honyene Riyadu Salihina ipaje ya 58 hasa 58 paje 58 ego ichenda 8 hadi 38 ichenda 8 raba hadithi ya 68 ichenda 8 hadithi ya 68 hala wiki Umar amepokea kutoka kwa mtume anasema mtume asema Muhammad yabudangiki mtu haulizi sababu ya kumpiga mkewe umviriza ngumugabo Muislamu ntabyigera abazi kwa ishaka kuri umugore mama we nawe musanga yicaye amakosa pa rushura abagore b'Abayisilamu baragore Yesu ashari ngaha baragore no kuba abagore b'Abayisilamu kazi Yesu ashari ngaha abacateza amaboko abacaguhamagara icyo bagimari rambwira ngo rose ariko Muislamu nawe ufatuka mumena maso nawe kuba maso ukaba ducyo mukubitiye mama we izo nyigisho za Muhammad izo nyigisho zo mwijuru cyangwa za Gehenomu nizo mwijuru ni Gehenomu mumuriro Yesu acari muzima reka nibandanirize Yesu ashimwe cyane amen haleluya amen reka mbaze Muhammad ndasindamurangiza Yesu ari ku ntebe y'imbabazi Yesu acateze ibiganza Yesu ashimwe cyane aravuga ngo mugusubira mu byagezwe Mose yatanze akaje kujya gute no kwica siko yavuze reka Mose yavuze kubera iki Yohana 1:13 zali byanditswe changamka Yohana 16 Yohana 16 Yohana 1:16 changamka Yohana 1:16 Chura gatandatu turashitse mwari hata wiki kuko ugaruka muri we aizo twaho twese ugaruka muri kizaje twagize gute twaho twese umuntu ugaruka n'ubundi kuko zageze byatone na Mose amategeko yo kwica byazanywe nande Mose andanya umuntu n'ukuri ariko umuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane amen amategeko kwa Mose byari iginyo kurindi siko byari biri yego iginyo kurindi
yindi ari kisasa biri kisasa agukubise ikofe nawe utega irindi Yesu avuga ngo mugenzawe niyagusana umwasi wawe niyagusaba utwanywa uzomuhe Yesu ashimwe cyane ndangize batwara iminota ndangize sindangize abandanya ndangize sindangize bandanya genda Qur'ani kangahe barimo kila Qur'ani indwi 188 changamka Qur'ani indwi 188 avuga wiki nasoma wicha kitabu tasemera Yesu agumugisha sema vuga sina mamlaka ya kujipa nafuu wala ya kujiondolea madhara Muhammad ichache igiswahili nacanze neza Shadad Kiswahili mchumba Zulema hanu Muhammad avuze ngo iki sema sina mamlaka ya kujipa nafuu wala ya kujiondolea madhara keta Ikiswahili mchumba Muhammad avuze ati Muhammad avuze Muhammad yagera Islam ngo je ubwanje naco no kwimarira ntanaga hembe no kwiyago nikizi vyago Niba Muhammad okwikiza ivyago w'ivyago vya uzobigenza gute Matayo 12:6 changamka Matayo 12:6 Muhammad nacho yokwimarira urachiza ko gutabara reka mbaze Yesu 11 Matayo 11:2 soma mu izina rya Yesu ngwiki egome data uko washimye kubiba bityo imbere yawe byose nabihawe na data kandi nawe uzi umwana 11 Matayo 11:26 naho nyende venefu muikoreze haruguru changamka nimuze kuri jewe Yesu ni muze kuri jewe mwese abananiwe n'abagize gute Yesu ni munani wa kandi nuze kuri Yesu sikose hamagara ariko Muhammad ngo sina mamlaka ya kujipa nafuu ngoje ubwanje ntacyo no kwimarira uyo muntu atacho kumarira uzazokumarira iki atacho gutabana atacho kwishyira kumarira iki abarundi barayamaze ngo ushigikira umugabo adakomeye mugakubitirwa umugabo adakomeye mukubitirwa mama we achacha ziriganze mwe tinganda biro mwanya Yesu ashime cyane reka mbaze Muhammad rero Qur'ani 4:20 changamka na agenda ngindangirize Qur'ani 4:20 zali yanditswe ndashitse mwarimu yego 4:20 avuga ngo tatasomera 4:20 zali yanditswe akaomba kitaka kubadilisha mke mahali na mpaka mke yani kumuoa mke mwingine na kumwacha huyo wa zamani na hali mmoja wao naye ndiye huyo anayemwacha mpe mrudi wa mali basi mchukue chochote umviza gezaho Muhammad avuze ngo niba ushaka gusubiza umugore mu kibanza cy'undi mugore ufite abagore bawe bane cyaza kwenda kuwa gatanu mugugi ugashima kandi kaisha muhuye hariya cyane ka Fatima ukabugomba kukazana nako genda muri abagore bandi bihweze uti wewe ushaka kumvira monza n'ubundi wevirayo gucyo ufata umugabaniriza ko dukeye cyagenda wowe icyo gucugusha mu wundi Abayisilamu bakenyezi Yesu acyakunda imbabazi Yesu akeneye guhura mwebwe sugushira hanze nkuko umengo n'umwana uri kurasohora Yesu ashime cyane haleluya nimuze kwa Yesu arabakeneye Yesu agomba kubatabara Yesu agomba kubaruhura uyu munsi ukamwizera urabona ubugingo budashira ukamwizera urabana nawe ubwami bw'Imana ukamwizera unamutu paradizo ni gwawe ariko ukamwanga Gehonomu yakurindiriye umuti wa Gehonomu n'umwe nuko n'umwana ukamwizera akaguha ubugingo budashira mata ku munsi w'imperuka kuzura mu bandi tukaja kuririmba na mwijuru pokea sifa Bwana pokea sifa jina lako litukuzwe Bwana pokea ukabizera ubugingo budashira burungu ukabyaha Gehonomu birakurindiriye mwami Yesu bambere umugisha amen watakusanyika waume siku ya kiyama abantu ngo bazopegana ku munsi w'imperuka ati rero tungomboa kwa Allah watamufuata Adamu ili aende kuombea bazoza bafate ngo bakurikire Adamu kugira ngo basabire ku Mana ati wewe ndio baba wa watu wamekuumba Allah kwa mikono yake ati ni wote wao ni Mana
yiremeye mu maboko yayo akaamrisha malaika wakusujudia. itegeye Imana iteka malaika ngo bakubamire wewe Adamu, na akakufundisha majina ya vitu vyote. hanyuma nikwigisha amazina y'ibintu byose yaremye. Tuombe kwa Mola wako ili atustareheshe na atutoe sehemu yetu hii. Kuri Adamu dusabira ku Mana idukure mu bintu bibi idushira mu byiza. Atasema mimi siwezi. Adamu ashisha barakijana byoshoboye kubasabira. Atakumbuka makosa yake. Atayibuka makosa Adamu yakoze. Atawaambia watu mfuatane Nuhu. Abadati kurikira Noa. Ndiye mtume wa kwanza aliyetumwa na Allah kwa watu wa ardhini. Ati nani mwana Imana yatuye ku banonga wa kwisi ndiyo. Watamfuata na yote atasema mimi siwezi. Wacha kurikira Noa abadati njoo sishobora kubasabira ku Mana. Na yeye ataona haya na akasema mfuateni kipenzi cha Mungu Ibrahimu. Na watu wagirisho abadati kurikira watamfuata na yote atasema siwezi. Hama bana kurikira abadati nange sishobora kubasabira ku Mana. Ati mimi siwezi. Ndiyo. Atakumbuka alipoua nafsi. Abana machikige yicu mushaha yicu umuntu. Atawaambia nenda kwa Isa Yesu. Acha tigenda kwa Yesu mere Maria. Mtume wake na neno lake. Kandi ya Yesu ni jano Imana kandi jamu. Na Yesu atasema mimi siwezi. Ama Yesu atabasabira ku Mana. Yesu sishobora kubasabira ku Mana. Nendeni kwa Muhammad. Atigenda kwa Imana Muhammad. Muja ati n'umushumba aliyefutiwa makosa aliyotangulia na yajayo. Wano umushumba Imana yahari ibyaha byatanga n'ibizoza. Watamfuata Muhammad. Na pindi atakapomuomba Mola wao, igihe Muhammad atajasaba Imana y'uhoraho Mola wake ndiyo atasujudu, atagenda kuri sijida shiraga hanga hehe, na atainua kichwa chake, ataduza umutwe wiwe, atamsifu Allah, arina hadahimba tuhora Imana sumba byose, na atamwekea kikomo cha watu atakayeombea. Imani zomeza igitigiri cy'abana zosabira. Muhammad yatima Imana Muhammad atawaingiza peponi. Atawaingiza wapi? Nijuru. Yesu yagize iki? Yase. Aho Yesu yaraniwe yasa tigenda kugihangange Muhammad. Beni Muhammadiza. Ujana wasi ziruhanga wasi na tiga tatoya agana kazawakarazi zukuraba. Gatanu gatandatu. Suratul Maida. Emwe bemeye. Ati emwe bemeye. Imwe hagurukira isengesho muje mukaraye mu buranga bwanyu. N'amaboko yanyu gushika ku nkokora muhanagure mu mitwe yanyu. Ndiyo. Amaguru yanyu gushika ku maso y'ibirenge. Ariko mwiroteye. Kibona ko intanga. Mukibona kinanga. Mwaranguye amabanga y'abubatse. Cyangwa mwakoze amabanga y'abubatse. Nimwiyuhagire. Muce myo hagarara. Ikiba kivuga ati hagati ya Muhammad na Yesu ninde yigisha inyigisho zagiriye Isa akamaro zikagena bisa akamaro zikazotwa binja mu bwambi bw'iki bw'ijuru. Ikibazo ko mu nyigisho za Muhammad uwagize amabanga yabo batagira iki yoge. Ikibazo ku nyigisho za Yesu ho yavuze gute ko mwebwe mubihejeje mwoga mwisunga Muhammad cange Yesu. Salamu alaykum. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La sala laha ibaza yuko naha umuvandimwe ngaha anye uyu mugabo yagize ikibazo inzi kwa mwaheka Muhammad azaba yaravye ariko arayitakaza agenda kubadoda kwa Muhammad ngari basengera Muhammad agenda kwa Yesu kugira ngo uzogarukana Yesu azagutunganiriza. Yesu nashime cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariko bazopfa abazaba kiriho munsi ibaza bagipfuye abatinze muri kifato duhitana tumusanganiye mu kirere. Yesu nashime cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariko kwa Muhammad abakuru nafsi zaikatul maut ngo yema byose bizogera kutabizoho. Yesu nashime cyane ko byamane kunesha urupfu ariko twebwe turanesheje ni muzima. Haleluya. Yesu nashime muzima. Nishaka tutatofa tuzobaho. Yesu shimwe yaduhamagaye. Yesu nashime cyane. Amen. Kandi ninzero avuye ngaho acagenda asoma hadisi imbere ko ndamwishura hadisi asomye ngo mbere Muhammad ngo mbere bazagira gute ngo azabasabira ngo hanyuma bacabajana mu ijuru. Muhammad wamuhesheye Alulu wal Marjani paja 87 mbega Muhammad zobamarira iki? Alulu wal Marjani paja 87 iravuga Zarumani Abdullah umviriza komeza sitowasaidia chochote kwa Allah. Kwa Ibn Manaf na chanzo fanda kumari mbele hiyo. Mbili mtwaribe. Basi mwana mtwaribe. Nitakusaidia chochote kwa Allah. Chanzo fanda kumari mbele imana cheo. Swafia. Swafia shangazo wa mtume. Wa Allah. Akawaambia hakika yangu. Banda nyakonyende bando hezo na hamara. Sitakusaidia chochote kwa Allah. Chanzo fanda
kumara imbere y'Imana je Muhammad na ewe Fatuma bin Muhammad ewe Fatima mkobwa wanje Muhammad nitake ukitakacho sasa ivyo kwamba vyose mtunga mali yangu sitakusaidia kitu hata kumara imbere y'Imana ya mkobwa wanje manuka hepfo akawaambia Muhammad arabwira hakika yangu ni mwonyaji kwenu alije onda arabwira imburi gusa mwonyaji kwenu mbele yangu imbere yanje kuna adhabu kali Muhammad hari hano bikomeye ariko zacyari muzima Yesu nashime cyane amen haleluya amen ataravuga ngo mbega Yesu wigishije ngwiki ivyeke ije koga no kwiyuhagira mbega Yesu avuze ngwiki reka mbate Qur'ani icenda na rimwe mwango w'icenda cangamuka Qur'ani icenda na rimwe zani vyanditswe ndashitse mwarimu sana icyenda na rimwe cya gitabo kidafite mpemu yera kivuga ngo iki icyenda na rimwe umurongo w'icyenda bila shaka amefaulu aliyetakasa nani nafsi yake umviriza Muhammad yaravuze ngo yaramaze gutunga nawe yejeje umutima wiwe yaramaze kunesha yejeje umutima wiwe yavuze ngo yuhagiye amazi oya yavuze yuhagiye amazi oya yuhagiye umutima wiwe Yesu nashime cyane Muhammad yavuze ngo uzo yuhagiye umutima wiwe yonyine yamaze kunesha mbega Muhammad ndakubaze cyagiye magenda ku musozi wa Arafat mugiye kugira hija ya nyuma abaswaba bari bameze gute bamaze kurangwa amabanga yabubatse reka hija ya nyuma mbega byagenze gute alulu wa marjani Tano majani paje majana gatanu hadi sema tanga 31 amajana na gatanu amajana na gatanu mwari unahageze yego 405 km hadithi yabajanda 31 habwa wiki Jibril radiyallahu anhu alisema yaravuze ngo hakutulazimisha lakini alituhalalishia hilo ati Muhammad ni yadutegeza ahubwo yaraturekuriye ikamfikia habari mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tunasema kati yetu kuwa wenda Arafat zimesalia siku 5 tu ati twategeza kugenda ku musozi wa Arafat harasigaye iminota harasigaye iminsi ngahe itanu yonyene umusozi wa Arafat mwa mutawuzi ni wa undi bahagara ku bwa nyuma bageze imaka mbega bagira kwa baranguye amabanga chanya rasote baragenda zani vyanditswe na tutaka tuangilie wake zetu ati Muhammad chatwekurira turanguye amabanga yabo batarabagore bacu bacagenda gute Arafa huko khadi dakari zetu zinatoa mani dakari zetu zinatoa mani kama kirundi halabana reshi ati twagiye ibihimba vyirondoka bigenda birarekura bikamwe bizagenda birakoroka iyo nivuga mbabari amatwi nakoresheje wowe nyine wabajije iki kibazo bagiye ku musozi wa Arafat bagenda bariko bajya ngo haleluya wabajije ukora abahehe Yesu ashime cyane ariko Yesu ni muzima arakurindiriye mbega Muhammad warigeze kugenda gusanga udatawaje cyane ni wagiye tora igitabo ndatulakam watu warakam tora bulugul maram paja 68 bulugul maram paja 68 yanditswe mirongo paja 32 hadithi 33 32 Muhammad yagiye no kutawaza agenda mu muziki Allahu akbar kama tikiza tawaza ndani vyanditswe Anas bin Malik yavuze ngo iki amesema mtume aliumikwa akaswali wala hakutawaza Muhammad yavuye umuntu atagenda gusenga adatawaje Muhammad akakuli in kuntum tuhibuna Allah fatabiuni nimamukunda Allah nimunkurikirize nakoze yasenga tawaje utawaza kuroriki Kamwe data Jena shimirimana kuba ikibazo kiwanje nabagije wamena ngo yigeza kinjira kingamereze inyishu ni yapimye yinjirayo ariko imani guhezage kuko iyo kinjirayo buryo wabubwiriye amazuru ugira umunyabwenge kwa wakwe ikibazo undi nakwemeye ariko abafise ubwenge bagize iki
nabibaye kandi mwatahuye agasimbira kuri hadithi mwari musoma inasema hivi ivuga ngo iki hakutulazimisha lakini alituhalalishia hilo eti abasangendo bagiye ku musozi wa Arafa baheje gukora amabanga yabubatse bafisiki ibitsina byabo biriko birasohora ariko amazi manini ikamufikia habari mtume ati inkuru y'iki gikorwa yaramushikiriye intumwa y'Imana Muhammad yuko arabagiye ku musozi wa Arafa ibitsina byabo biriko birajojotiki amazi ndiyo kwenda Arafa zimesalia siku 5 kugenda ku musozi wa Arafa hasigaye iminsi ngahe 5 ndiyo intumwa y'Imana ikiragira iki intumwa y'Imana akatukamea acabahereza iki imburi imanuro subiri tunaana tutakaa na twende Arafa huko zakari zetu zinatoa mani mugihe tujije kubona n'abakenyezi ibitsina byacu biriko birasora amazi ya mani ndiyo ariko arajojota mutume intumwa y'Imana Muhammad ni mwalimu kabisa mutume akasimama intumwa y'Imana profesa acarahagarara na akatukemea acarabahanura ati icyo kintu mwakoze n'ikintu pastori hagize abaja mu rusengero baheje gusambana agacamenya amakuru ko hari abaje mu rusengero buzuye ubucafu habe ati burya mweje kugura rya bintu muragende kugira iki koga niko na Muhammad yabigize nikosa nikosa yabarekuye bagenda mu bandanye mubi yabigize nikosa genda mukosora icyo kintu kigumo harimo yego turagiye rero ikigo kiravuga duti hagati ya Muhammad hamwe na Yesu ninde yigishije inyigisho zagiriye akamaro zonga kandi zigabana akamaro aba bazikurikiye bazokwinjira mu bwami kejuru reka turabere Muhammad profesa Qur'ani kabiri sanonati suratu Bakara Qur'ani kabiri cyane 90 inasema ivuga ngiki muri Qur'ani nyerane igitabo kitagira amakenga muri ico haravuga ati havuga ngiki 90 ego kabisa soma nimugwane mu nzira y'Uhoraho Allah ati nimugwane mu nzira y'Uhoraho Allah n'ababagwanya abantu babagwanije abasi banyu ngo mugiriki mubagwanye bandanya nimurenze urugero eti nimurenze urugero ngo mwimonogoze mu kwica batabagwanya ngo mwimonogoze mwishyireje muje gusomborotsa intambara ku batabagwanije kuko Uhoraho Allah nakunda bimonogoze nakunda basomborotsa abagenzi babo ibi ni inyigisho za Muhammad burya isi imaze kwenda inyigisho ku mipaka baca bashyiraho abasirikare bacunga iki umutekano leta igishiraho abashikira ubushikanje bwo kwivuna reka tumvirize Yesu 6:9 Matayo Yesu tumvirize Yesu nawe yigishije yavuze wiki twebwe twumvikira Yesu cyangwa na leta mbye yo kwigira kuri Yesu naam soma turabe na Yesu na warabizi 6:9 soma haravuga ati haravuga ngo ariko jeho ndababwire nimugwanye umuntu ngo nimugwanye umuntu w'umunyakibi ugukubise urushi atugukubise urushi umusaya w'iburyo ugukubise ikofi ngaha mu buryo ucumuhindukiriza n'uwundi bakubita iki irindi kofe mwebwe mubyemera oya nawe ntibabyemera mwarimu nimuguhagize abasi badutera ku mupaka wa Cibitoki tuca tubahereza bubanza na Bujumbura bace bayifata iyo nyigisho na leta niyo yemera inyigisho leta ya Muhammad mwarimu leta imaze kubibona yaje ati izi nyigisho za Muhammad ni inyigisho za profesa Dr. Muhammad niyo mpamvu Muhammad ku budokiteri bwiwe yacatwigisha amajambo akurikira suratul Hajj yirabe mwarimu suratul Hajj Qur'ani 25 Muhammad yumvise kuyatwigishije kabisa iri na kabiri gatanu suratul Hajj badutware kanyosha shatu henda Bujumbura lira kashare mwarimu bana mukobwa icenda bahereza n'umugore bagutwara ikanzu utange n'ibyo muri bya Yesu gatanu soma 2:2 2:2 oyizo sinzo yemwe bantu niyo ngaba muvuse amakenga yo kuzongwa mumenye ko mu byukuri ari twebwe twabaremye ndiyo tubakuye mu ivu umvise Imana cyambere yaturemye dukuye mu ivu iyo ni inyigisho ya Muhammad Dr. Muhammad hanyuma Imana idukura mu imagi ntanga byavu
rica rihinduka ima y'inanga. uwo ni Dogiteri Muhammad, ubuganga bwa Muhammad. hanyuma mwima ry'amaraso amazana zihinduka amaraso avuze hanyuma mu ntanga y'akanyama kabumve, inyuma y'inanga zinduka akanyama kavunze akatarumve kugira ngo tubasigurire kandi dutereka mu mbanyi icyo dushatse kugera kugera ku mwanya. kiganga izi nyigisho barazembe kubera bazigiye kuri Dogiteri Muhammad. aha Yesu ntabwo yigeze yigisha nageza nta n'ibyazi Yesu. Allahu Akbar.